Senator wadarkanithi mwenda gataya no reite tungeria bubweru ba mero butongeretwe ni ngabana mutumantwe ningia kunyilia wait na mbere kenda nende gucokaniria mero nyuma yakagita gakanenendwe ni agisiasa gatano ugite kamiti mwanya cia Senate Kamberia kuthujo otumiri bwa kigina bwa thirikari rerario na gukethura nindi gukiona na kiotumiri bubwe bakathira rakugeta na mbere Anthony Kathenya na Chikinya. Tukojere tunyume ya governor mojero wa county ya Meru Isaac Mutuma kunyuitha muma na gukinya muthia tongere baule alari governor county no Kawira Mwangaza amana gukinya muthia ndo anene ile thiritwe kithi na mbere gatigati ka MCAs abunge na Kawira Mwangaza senator wa county ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya leo ni umirite kuria tongere ba county ya Meru batongeretwe ni governor ojo mojero Isaac Mutuma kwerekithia metho mauru kiri mandelo ma county ya Meru kienda gutira county no negukila nyume akagita kanene ga siasa jia mugao na mpatho nene kintu kiate ino nkarombera ntu wetu ba Meru no ntugutie tofauti ya Tharaka Nithi na Meru na Aruaia ibetu branka aroma mutongoria wonde we Meru county emuthure kana temuthure ndeto chiegoro ndeto chiecho ndeto chiandwa mera tuonete mianka ire na nusu ta ino ni thire Meru ewatanire kuma MCA kuma Yumbe kuma women rep ba support muthako ya nenkero gitigo yo gito Mutuma no nturano ethe wa county mianka ino yiri bona kana bakari kaba wa gintu kiaurire gitekeruthe bona kana bakari kaba barute were kwenda kana Meru county so gintu kiambere kabisa ithiri na amani na kenda Meru yomba kuona maendeleo mara yatureragira mianka ino yonde niturite na ndwa Senator Gatayo kagita kana ulitia Meru batikethire beno kiri no bweko bwabule mbesa jia ujidhirito yitumika nulethire twari governor Kawira Mwangaza gatakiuga kamiti nkurani ja bunge ya Senate ikathidio sonkoni kirutumiri bwa mbesa kiri thirikari ni account ya Meru na ale mbesa ikethiro jintumiro thuku kamiti no ikanenkanire mendekithia mamatagari make watho kwena kamiti mukondo cha Senate ile nyenkaragira oversight kwena kamiti ya devolution kwena kamiti ya cohesion kwena kamiti ya CPAC kwena kamiti ya CPIC Unichio ndi committee chi na responsibility ya make sure kwamba iko oversight tibiro wa county chi onda cha Kenya na report ya committee ni ya CPAC kana ya CPIC no tunendira na mantu ma audited accounts watu wa kuruntu bukwenda kana bukurukete committee no ayo yomba ku recommend kwa na special audit Senator Mwenda Gataya kinyegiria miaria Mwangaza ati ebilu obisi no ntweni mwekuru etino rito no bweko na kwatha ino governor ni Isaac Mutuma ntwa ithinkia ndire governor kwerwa ati governor oyo imuka agatumwengatie so ndeto cha impeachment kana ndeto cha wera ticha agenda imuntu twene mangapa na kinyama mini twene kuruma CS dairo tuma na CS wa defense eto so ipani tuya ntrewa gituma wake twena CS wa trade and investment miano ntrewa gituma yake so it's not about gender lakini ndo chako revise atukutika Mutuma twenga bana daino hiyo maji mwagika na iwezi kuzoreka that is past hiyo ni historia amwe nogo kagita gaka Senator ojo county ni ya Tharaka Nithi aluga Rais William Ruto agasera county ya Meru na Tharaka Nithi kwa makue nene alombete thirikari ne gutigere ne kuingia miradi ile kwa mitentere ino twari kwa mheshimiwa president we Meru kana Tharaka Nithi to make sure kwamba project ira chamberi kulekia kenda at least tukaona ndo bakwira ntu we barabara ya mberi at least ne president na mbere kethondekawa na itambe tina chethiri kithondekawa ndo tikona ko yakaire kwa ngana utukera gatu tukaruda na what have you so I think that is the position I think are April mwari wana tariki chambere ara ukego president are Mount Kenya kuma muji muneno Nairobi mbita Anthony Rangi wa Kathenya.